Pemirsa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan utawi Disparbud Kabupaten Bangli pacang ngunggahang T3 kewentenan air terjun Bangli ring daftar daya tarik wisata utawi DTW Sane Anyar. Pinaka DTW Disparbud salanturnyane pacang poleh retribusi saking T3 air terjun Inucap. Duanding asa punika tarif retribusi Inucap kekantanang nenten patah sarang retribusi ring lalimo DTW Sane sampun wenten. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, Ewan Sugiarto ngwedarang T3 air terjun Sane pacang kadadosang DTW anyar inggih punika air terjun Tibumano ring Kecamatan Susut, air terjun Tukat Cepung mewah air terjun Goa Raja ring Kecamatan Tembuku. Rawih mangkin Kabupaten Bangli sampun meduwe lalimo DTW inggih punika DTW Penglipuran, DTW Batur, DTW Penulisan, DTW Kehen, saha DTW Trunyan. Ring kewentenan Pawohan Inucap mejantan Bangli pacang meduwe kutus DTW. Disparbud ngwedarang indek pamidap-dap ngunggahang T3 air terjun dados DTW anyar inggih punika santukan meduwe potensi menarik. Pengerahus tawan selami puniki taler kekantangang becik. Arahina ring suang-suang air terjun katanya ne satak diri. Anutan rencana ring T3 DTW anyar Inucap di Sparbud Bangli selanturnya ne pacang margiang retribusi majang wisatawan sane rauh. Sugiarto mausang tarif retribusi wantah atenge saking wilangan tarif retribusi sane salami puniki kemargiang ring DTW Tiosan. Inggih punika WNA dewasa kerencana yang pacang keni retribusi selai tali miwah 15 tali majang WNA anak. Aris WNI dewasa dasa tali miwah anak-anak 5 tali rupiah. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.